bidasubirwaho rero u Rwanda rumaze gutera utwatsi imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Kinshasa ya Cirgl. Byagenze bite rero? Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari Cirgl yabereye i Kinshasa ku cyumweru ntiyitabirwa n'u Rwanda. Iyi nama yasitora Perezida Felix Antoine Tshisekedi nka Perezida wa Cirgl muri manda nshya, ndetse yungirizwa na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Barundi. Inemeza ko icyicaro cy'uyu muryango gishyirwa i Bujumbura mu Burundi. Nubwo iyi nama yafashe ibyemezo bitandukanye, u Rwanda ruratangaza ko nta bufasha cyangwa agaciro ifite ku bibazo bijyanye n'intambara n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwatangaje ko inzira zemewe muri ibi bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo ari za Doha na Washington. Mu butumwa bwatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, yavuze ko inzira zemewe kandi zifite agaciro mu gushakira umuti ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ziri Washington n'iza Doha, zombi zishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yakomeje agira ati izi nzira nizo zifatwa nk'inzira z'amahoro zishobora gutanga umuturambye ugerwaho binyuze mu biganiro n'ubufatanye bw'impande zose. U Rwanda rukomeza rusaba ko ibiganiro bigomba gukomeza kuba ku rwego mpuzamahanga hashingiwe ku masezerano n'inzira zemewe n'abafatanyabikorwa, aho kwishingikiriza ku byemezo bitagizwemo uruhare n'impande zose bireba. Ibi bije mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugaragaramo umutekano muke, imirwano ihoraho n'ubuhunzi bukomeje kwiyongera. Ibintu bigaragara ko bisaba inzira zizewe n'ubufatanye bwimbitse hagati y'ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumvira, u Rwanda habiciye muri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, umuyobozi wa diplomasi y'u Rwanda, ntabwo ruca ku ruhande ruhita ruvugisha ukuri rukavuga uko ibibazo bifashe. Rero rukaba rumaze gutera utwatsi imwe muri iyo myanzuro yabereye i Kinshasa muri iyo Cirgl, aho Tshisekedi ashaka kwifashisha uwo muryango nk'iturufu yo kumufasha gukomeza kurwanya AFC M23. Twihuse cyane nanone kuri iyi nkuru, noneho isesengura neza ibiri kuba kuri Tshisekedi. Uyu munyagitugu wo muri Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo batazira Facibeto ari mu marembera haba i Washington ndetse n'i Doha kubera ubushake butangaje bwo gushaka ubufasha ku mugambi w'intambara wo gutsinda M23 ku ngufu za gisirikare. Ari guhibibikana ashakisha abafatanyabikorwa aho yababona hose. Yamaze gukurura umuryango w'ibihugu bya Afurika yo hagati ECAS muri uwo mugambi. Ubu ari kugerageza gukoresha nk'intwaro inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari Cirgl, aho aherutse gutorerwa kuba perezida mu buryo bumworoheye. Intego irasobanutse: gukoresha ibigo by'akarere ngo bihangane n'umuvuduko w'Abanyamerika n'Abanyakatari bari kumushyira ku gitutu ngo ashyire mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono ku gahato i Doha ni Washington, dore ko byasaga nkaho atabishakaga. Abanyamerika basaba ko Tshisekedi yihutisha kurwanya no gukura ku butegetsi abo yifatanyije nabo b'abakozi b'ibibi ba FDLR nk'intambwe ya mbere mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Banifuza ko ingabo z'amahanga n'abacancuro bagenda bagasohoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo habeho kugabanya amakimbirane hagati ya Kinshasa na AFC M23. Barabizi neza ko impamvu Tshisekedi akomeza kuba ari kwizera ko ashobora gutsinda mu buryo bwa gisirikare nuko ashyigikiwe n'ingabo z'u Burundi, abacancuro b'amahanga n'urwego rwa FDLR ndetse na Wazalendo. Ariko Tshisekedi nta nyota afite yo kugabanya umwuka w'intambara. Yanze gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington yifashishije impamvu y'ibihimbano k'ingabo z'u Rwanda ngo ziri ku butaka bwa Kongo, ariko nawe atazi aho zigomba kubanza gukurwa. Iyo nkuru yanagaragaje ko Cirgl yamuhesheje umwanya wa perezida mu gihe u Rwanda Ruteye ruhari nyine rutitabiriye iyi nama.
inama yabereye Kinshasa yasojwe n'itangazo ryahujwe n'inyungu za Tshisekedi ritavuze ku masezerano ya Washington gukuraho FDLR ntabwo byashyizwe mu by'ingenzi kandi uruhare rw'ingabo z'u Burundi mu gushyushya intambara ntirwigeze ruvugwa muri iyi nama. Bityo Cirgl yabaye umuryango wa kabiri Tshisekedi yagiyeho akawukoresha mu nyungu ze z'intambara. Yakozemo ikintu kimwe ndetse bikaba bivuga ko yakoze kuri iyi nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu HCR, aho yohereje itsinda ry'impuguke rifite manda itangira muri Mutarama 2025 basobanura ko nta bushobozi bafite bwo gukurikirana ibyabaye mbere y'iyo tariki, nko kwica abatutsi byabaye mbere y'uko Goma na Bukavu bifatwa na AFC/M23, gutwika imidugudu y'abatutsi Inuro muri 2023 cyangwa ibikorwa by'akarengane byakorewe abanyamurenge kuva muri 2017. Iyo manda igamije ikintu kimwe: kubaka dosiye ishinja AFC/M23 no guharabika abayobozi bayo imbere y'abahuza b'amahoro. Biga Tshisekedi umusingi wo gukomeza politiki ye y'intambara no gushaka intsinzi ya gisirikare itariyo. Ariko Tshisekedi Chilombo aribagirwa ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ari kwirukanisha abo bari bafatanyije kugira ngo bagire amahoro cyangwa bagarure amahoro, akaba ari kubishyira amaboko y'inzego zimwe na zimwe zihungabanya izo nama, kandi abanyamerika n'abanyakatari sibo ashobora kwirengagiza. Icya kabiri, kuguma mu nzira y'intambara ntibyamugirira umumaro habe na gato. Izo nzego ntizizohereza ingabo kumurokora igihe abasirikare bazakomeza cyangwa bazongera kumusenyera ko ari we utemewe nyine mu gihugu cyangwa utarigeze atorwa. Ngira ngo murabizi neza ko Chilombo atatoye mu buryo bwemewe n'amategeko kuva kuri manda ya mbere ndetse n'iya kabiri, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na Perezida Paul Kagame. Rero bashobora kuba basora amatangazo gusa ariko ntibizahindura ibizabera ku rugamba. Tshisekedi ari gukina n'umuriro kandi niwe uzabazwa igihe uyu muriro uzamwokereza cyangwa uzamutwika. Ngira ngo murabyumva rero nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda kwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'isi yose. Ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye, muri ab'agaciro.